sibingelele Mhlekazi shonile ilanga. Hayi no, hayi akho nto etheni wena ngoba kuthiwa vele alitshoni lingenandaba namhlanje kwenzekile latshona linazo-ke indaba. Hayi no, masibheka wena umdlalo lo ebesiwubukela, hayi futhi-ke njengoba utsho nje hayi i-Sundowns nami andikhaleli one-nex ilahlele konke enako ukuthi yenze sure ukuthi hayi iyawina, kodwa-ke ibhola mangaba ilakhi ingekho kuwe ngaloo mini leyo kuye kubonakale uma kuba neziphumo ezifana nalezi zanamhlanje. Kodwa-ke kuphinde kube nemibuzo esiba nayo-ke njengabalandeli ukuthi heyi, kutheni nje lo coach angathi ufuna ukwenza i-mistake awayenze nakuyo i-TS Galaxy kuyo le MTN 8, ngoba naku MTN 8 yegame ye-TS Galaxy wenza netso watshintsha kakhulu abadlali, wabeka abadlali ebebewinile njengoba nangoku enze the same story. So ama-question aloko evela lapho, kodwa-ke abanye baphendule bathi hayi andithi kaloku wonke umdlalo ku-Sundowns ifuneka anikezwe ithuba. Kunjalo tata, wonke umdlalo oku-Sundowns kufanele anikezwe ithuba, kanti futhi kuyiqiniso elingephikiso ukuthi lapho kuMamelodi Sundowns ayikho i-fringe player la singathi khona kusuke sekugcwaliselwa nje. All those players are quality players ngoba uma ungabheka abadlali abafakiwe bekuhleli ebhentshini abadlali engicabanga ukuthi babebiza amamiliyoni amakhulu kakhulu. So-ke nalaba abangenile futhi ngicabanga abadlali abafana njengoSiyanda Dlovu, abantu abathengwe ngemali. Kodwa-ke tata ngicela-ke sithi ukubheka lapho ku-starting 11 sakhe ulokhunja ucoach Cardoso, uthini ukuphola kwakho lapha kule defense yakho, ngoba namhlanje sibone buya ngoMalibongwe Khoza waphinde ubuya nango-Kick and Johannes ongemnandi-ke nongemuhle kahle kubalandeli since esawumuntu osafuna ukujwayela indlela edlala ngayo iMamelodi Sundowns. Leya defense naleli yagula abalikhonsithile namhlanje, kuthini ukuphola kwakho ngalo? Okay tata, yabona yiwo ndithi kunemibuzo eyivele especially vele kula backline yakhe liyana. Yabona nami beningalindelanga ukuthi ulona uJohannes angabuya naye, kodwa uthe masebuyileke naye laphinda angalindeli ukuthi angade awugqibe umdlali. Kodwa ndibone igame wayiqala kade wayigciba, kodwa-ke sibona uba nasebhentshini ukhona umvala laphana, umuntu esifuna naye akaze anikezwe i-chance ngoba kaloku since recovery kulo injalo beke nayo. And uKick and Johannes i-problem yakhe mani amaphutha uyawenza ngoba nangoku uthole i-yellow card ngathi noba uzawukhutshwa wangakakhutshwa. And manje ngiyabheka hayi la ntwana leyana i-arrows lapha kuye bingamva mani, ubufumana uba iyakwazi ukuya kuye ifike ibhola libanjwe uye uJohannes, ikwazi ukulwela iphinde futhi ithene kwalapha kuye iphinde ihambe iye phambili. So uJohannes nayo iproblem yamaphi khona la tata man, uyayibona ukuthi zidlula lula lezi ntwana lapha kuye kakhulu futhi. Ya laphana ngibe nokhala nami ukuthi kwenzeka kanjani ukuthi ibhola masibuka ibhola ngendlela igoli ngendlela ingele ngayo igoli eshawo lapha na uDion bayaliphasa ibhola kuna 2 yama defenders aphahle uDion. Ngikhuluma ke lapha ngoJohannes kanye noKhoza. Ibhola is going towards goalkeeper. Uyabona ukuthi by the look of things those 2 defenders they were ball watching up until ibhola liyafika liyalenda, malenda la goalkeeper usekhona. Kuphinde futhi there is nothing abayenzayo ukuthi mhlambe before bangene 18 bazama ukuthi bamphazamise uDion kwazi ukubuya bamba ibhola wazi walikora ibhola ngendlela abenze ngayo. Angazi noma mhlambe ukuthi abakajwayelana no-goalkeeper ubemusha, angazi ukuthi ungathini ukuphola kwakho ngoba I definitely believe ukuthi uDion bebemake bo2. I think they should have done much better than what they did clear move. Angabenze ngcono kakhulu tata ngoba kaloku bayamazi vele uDion amathuba afana nalawa yana akawayeki nje lula la mfana lwana, ngoba usebenzisana nendlela i-height yakho uyayisebenzisa namandla, unawo namandla phela uDion, akagcini nje ngokugijima kuphela or ngokusebenzisa amathuba. Noba niyamaka funeka nenze sure ukuthi niyamaka. So bona bobabini uKhoza naye uJohannes hayi phayana emva vele bona abakahlangani abakazani ukuthi ubani udlala kanje, ubani maye ngapha uvala ngapha, ubani ubheka ngapha, ngoba bebekade bebazana. Omunye wabo ngayithe mayibona ukuthi uDion sekethumile ispace and uzawuphaswa net, so omunye akhawulezele ukuthi abe semva kwegoalkeeper. So la bhola ngendlela nangakhona epalini iye seyislowly kuba khona defend bi-fast bingapha emva kwegoalkeeper ayingangenanga kakhulu. Mhlawumbe omunye uzothi nayo Ricardo Goss should have done better, but omunye ngathi the striker was going with 2 defenders, so bekungelula ukuthi ubetshela ukuthi mhlawumbe kungenzeka ukuthi benze kangonywana. Kuthini ukuphola kwakho ngoRicardo Goss? Engicabanga ukuthi ngaphandle kwaleli yathuba angibonanga enye into mhlawumbe eyimba yenzile ngaphandle kwalela bhola elingene lapha emuva.
ingabe uRicardo Khosi Hayi yabona ke ayithathe leya position ku number 1 goalkeeper noma kazofanele asebenze kanzima. Uyabona ke ukuza lapho kulolo side lakhe uRicardo compare nayo Williams, hayi mina ndibona into embi phayana ngoba nayo Williams kunamagoli amdlile netso ngalandlela elimdle ngayo nayo engeleyana ebhekene kanjani nomuntu ezama ukuphuma epalini. Hayi nabani ugoalkeeper ngoba kaloku nayo uyazama ngandlela zonke ukuthi aliphazamise ukuthi bangalibambanga baliphazamise, so nayo uthi uyazama ukuliphazamisa kwathi ukuthi ke lifast nyana ukuthi lingene phakathi kwezinyawo zakhe and then ligcine silongene epalini. So angeke ndimblame mina lapha ngoba bangaphinde bamnikeze futhi kwayile game yamaZulu esawudibana ngolosithathu and nayo le second round baphinde bamnikeze futhi. Noko aniboni into ebad kuye nayo Williams usase right, nayo uRicardo nayo Williams usase right. Amathuba Mhlekazi lapha phambili niwatholile. Umuntu ongawubuka ngumdlalo ongafika ezwe iscore sithi 1-0 angafika etshela ukuthi mabemtshela bethi hayi Sundowns idliwe. Sundowns idlalile futhi amathuba wa createile, kodwa into esiyibone kuba iyona eba i-difference ukuthi ithuba elitholile i-Golden Arrows iyalivalela phakathi. Masingabheka nje lapha phambili ngicabanga ukuthi nayo Motiba khona ithuba kalithola kwa-lack i-preciseness lapha ku finishing, kodwa ke lelo bhola agcina kwalivimba ugoalkeeper. Kuthini ukuphawula kwakho lapha phambili ngoba sibona no Leon sengizodedela nje Mhlekazi, sibona no Leon naye ungenile second half akabanga nayo inhlahla, naye uzamile ngendlela azame ngayo kodwa inhlahla ayibangabikho. Kuthini ukuphawula kwakho ngamathuba athole i-Sundowns namhlanje, especially going to next weekend before kulo mdlalo abazodlala nge-weekend during the week bese kuba umdlalo okufanele benze sure bayafinisha lapha eThekwini ngesonto against yona i-Arrows umlenze wesibili. Ngabe bazokwazi ukuthi balungise lapha namaphutha abo ukuthi bakwazi ukufinisha phambili? Bazawalungisa tata, yes bazawalungisa kakhulu. Babonile uMotiba yena vele umuntu oye angene inkathi eziningi as a substitute, kodwa ke namhlanje simbonile imnikezela uthuba lokuthi amqalise ngoba ke bekefuna ukusebenzisa ama low bhola ahamba phezulu ngoba uMotiba yena ukuthi apho as a striker ufuna amabhola azawuhanjiswa phezulu. Ngoku manje ngelisho langelakhe ngoba uMotiba kulanga o-touch laba and goal akakhoni ukubadlala yena usistrike sifuna ukubethelwa phezulu sigcibezele, kodwa ke ithuba walifumana wangakwazi ukuthi sebenzisa. And then mazongena yabo Leon aba bese bene pressure bebonke ngoba nawe sebephazamisana kwabona ngoba nayo Leon beno Murena obangiphazami baphazamisene phana bofamba ubabekeliye uLeon, mhlawumbe uMurena bekezawenza ngcono ngokweposition ebekuyo lela thuba leli. So ke nabo bese bene pressure bebonke ufumana bangoku nomunye mayiphana uMotiba umnye nomunye mayiphana ufuna ukuscore nathi into bese bayabetha bese ufuna ukudlala ngokuthi bascore ngokwe pressure, and into abangayiqhelanga ukuyenza leyo ngoba siyazi ukuthi iSundowns inama build up noba ngabe ibhola kuthwana ayikwazi ukudlala ila bhola ebelidlalwa yiyo i-Arrows nasiyazi ukuthi mayibambile iyakhawuleza ukuya phambili. So thina sisobantu abanjalo, so bese bedlala ibhola abangayiqhelanga ndiwe ngibone ngakhona. So kusho ukuthi kuzaba easy ukuthi kule game yangolosithathu nayo le second round ye-Arrows Sunday eMlazi kuzawukwazeka ukuthi kwenzeke ukuthi bakwazi ukulungisa ngoba bayibona futhi ukuthi igudi kakhulu i-Arrows pha emva. Yabona la back four yana igudi kakhulu liyana, uShazi ngapha ulona u-man of the match wethu ngapha, and bendibheke ukuthi mhlawumbe uShazi angayithola kodwa ayokwenzeka ke naye wayithola nabana udlalile ke lo ndiyamlibala isibongo sakhe, kodwa ke yeah. So ke kusho ukuthi amaphutha kusekhona i-chance ukuthi bawalungise tata. Mhlekazi asibonge namhlanje, kodwa ke sisho ukuthi i-Arrows kukhulu kwenzile ku-Sundowns. Sizoke sibone ukuthi Sundowns izo-reacta kanjani kumlenze wesibili ngoba i-Sundowns akuyona i-team omane uyidle nje ekhaya, so ukudliwa kwayo ekhaya kanjeya omunye uza asho ukuthi engathi lo-Futasi iyona eniphatha kahle kunalezi ezinye i-stadium zenu, kodwa akasazi ukuthi ukuphawula kwakho okuthile lapho sesikudedela Mhlekazi. hayi nami ayivuma lonto futhi ke lo-Futasi siphatha kahle kakhulu yona i-Atteridgeville. Yes i-stadium sethu ke vele ke lo-Futasi i-number 2 isona stadium sethu iyo la Atteridgeville, kodwa ke Lucas Moriba isiphathi kahle tata hayi isiphathi kahle ndiyala amagame esiwadlala lapha yana vele siwaluza ngenye indlela engathi asidlalele ekhaya. Hayi mntakabawo asikududuze namhlanje ukuthi akuhambanga kahle, kodwa ke iMamelodi Sundowns lena siyacabanga ukuthi bazohlala phansi bakulungise ngoba khona kusekuningi okungahlangana okukhona, futhi ngiyacabanga ukuthi iMamelodi Sundowns uma izodlala ngalendlela edlala ngayo kuningi ungahle konakala, kodwa uma bezowalungisa amaphutha abo singaphinde sibone iMamelodi Sundowns lesiyithandayo nesiyithembayo. Sibonge Mhlekazi.
Hayi, asibonge lapho tata. Amen. Tato Gita Sokhulu, mlandeli omkhulu Mamelodi Sundowns. Indoda ayincumanga ke namhlanje, kodwa ke indoda ehlala i-positive le. Siyabonga, siyajabula ukuthi umdlalo wabo namhlanje bazokwazi ubakhele kuba